Aeroporo ya Minembwe, FRDC, tuseme drone ya FRDC imepiga avion yenyewe. Selo information yenye iko natembea, banasema kama mwenye aliluwe ile avion iende kule Minembwe ni ancien president Kabila, na selo information banasema Kabila haiko tena Bukavu, donc hayamaliza consultation yenye alikuwa nafanya, lakini kupitia ile avion wakati baliona banaipiga ile 29 juin deja alipita, anatoka akakimbia. Saa hii benye biko Afrique du Sud banasema banamuona iko deja Afrique du Sud. Na waza mnajua kama Kongo ilifungaka espace yake, avion ya Rwanda haiwezi pita, na haba barebele habana droit ya kutumikisha avion yoyote ingie mu espace ya Kongo, manake espace ya Kongo iko surveiller. Si tu benye biko na surveiller, mutisababu kama bale ba commando ba formateur belge biko Kindu na bonjo benye biko na nini nafanya donc surveillance ya espace ya Kongo. Sasa wakati baliona ile avion inashuka deja balipita banaipiga mpaka hivi avion inalungula mu niveau ya Minembwe. Donc tumeona batu mingi bametweete, na journaliste wa ba M23 ye Steve Wembi naye amesha tweete na kuonesha kama ile avion donc drone ya FRDC imeipiga iko pale. Selo abo bananza danganya njo vile iko maproblème, donc kulikuwa ma produit sijue kama ba humanitaire njo balikuwa naenda Minembwe kufani. Oro tunajua ile avion tunajua ile espace Kagame anaitiliziaka sana kutuma bu petit porteur bakwenda kubeba kupeleka munition, kupeleka donc mabunduki za kwenda uwa bakongole. Sasa bitu vile njo biko donc president Kabila tuseme ancien president Kabila haiko tena Bukavu, alipita anaruka mbio mara moya akaenda. Sai banasema iko njo Afrique du Sud njo kwenyewe banamuona. Waza sie bote tulifata diskuru ya president Tshisekedi ya 30 juin, tulifata sie bote, na waza wasiwasi yenyewe mamedia za Rwanda zilikuwa zinaanza kuingiza kubazalendo, na waza ile wasiwasi inaisha, na amebatetea na amebataya na amebadefendre na amebafelicite bazalendo kwa kazi yenye biko nafanya kwa kuprotege inchi. Sasa batu inaomba mwe makini, kila siku hatutachoka kubambia kama media ya Rwanda iko natumika. Rwanda inatia pesa mingi ku media yabo, na zile pesa grupe pia kabambi ya bakongole bako nakula zile pesa, na njobiko kazi yabo ni kulingiza brui, kusema bongo, kuogopesha batu. Objectif ya kuogopesha batu ni bazalendo basikie woga, baseme kama Kisekedi anataka kututrake, kumbe kwa gisi anataka kututrake twende tujiunge na M23. Unaona bametumikisha metode mbalimbali juu ya kuneutralize bazalendo, kubaneutralize. Donc basikie boka, baache. Ile ni kope nye Rwanda iko nafanya. Mina waza hata mwa hii habari ya akoro nye biko na sinye, tumetoka mkusema depuis jana kama bale ba FDLR benye Rwanda iko na target. Hakuna ba FDLR saa vile Vincent Karega nani ambassadeur wa Rwanda mkongo alisema pa 2023. Vincent Karega alisema hakuna FDLR. FDLR ilishakuwa neutralize zamani, lakini biko na target ni ba zalendo, paske banaya ba zalendo ni batu benye biko matata kule, banabaitaka ni bafu, banabaitaka bafu, banasema bale batu banakuwa matata kwenye banachomokeaka hamuju wake chuni. Batu be banafanyaka banavalaka tu mateni civile, ba mingi abavalake mateni. Sasa hautajua ni nani, banaza bachomokea topa, banabatwanga na muna shindwa na muna ya kufanya. Selo abo biko nawaza kama bazalendo batenda vamia kule kwabo, biko nawaza kama bazalendo batavuka kule Rwanda banaenda kubapiga. Njo biko na targeti bazalendo, biko nawaza njo vile kwanza kusema bongo FDLR. Lakini bia FDLR ndugu yangu mkongo hakuna FDLR yenyewe iko ya grave. Unaona, njo tunaonya bazalendo bawe makini, sababu Rwanda iko natia pesa kumedia, baogopeshe bazalendo, juu bazalendo baende kujiunga nabo, baseme basi kumbe Kisekedi ni mtu mbaya, twende tupigane na Kisekedi.
biko napenda bakamate bazalendo bote. Unayoa malgré makoro ko signé, malgré nguvu isha baishia, ni barebele bo biko napenda à tout prix pa mwana Rwanda bamutoshe Kisekedi, batoshe gouvernement yenye iko. Njoo sie ba Kongole tunapasha kujua. Unaona? Na msifikirie kama vile vyote Banyarwanda biko nabifanya kwa upendo. Kama bangekuwa nabifanya kwa upendo, abangekuwa na masakre bato. Lakini hizi masakre ziko napita, zinapasha kukuonesha we Mkongomani kama wapi kwenye tunatoka na wapi kwetu kunaendelea. Donc bazalendo basi donc basi pime kusikia hii habari ya bongo yenye media ya Rwanda iko na tengeneza kupitia haba bakongole traite. Ujiabone juu tuendeleshe seri ya information yetu. Sasa ndugu yangu, nataka kukutilia hii video, na waza tulifata mu video yenye yapita, lakini nataka kukutilia uone kitu kimoya kenyewe nataka kukuonesha pale kenyewe hapa soda ya Rwanda bako nafanya ndani ya Kongo. Fata aka video kadogo uone, kisha nitakufasiria nyuma. Ni hatari ubu ngubu taragoma, ndabona bwa burezi bwatashe bwo gahambirwa. Do aha hose urabona hari ibivera byazo, ni aha hose dore zasenye byinshi, nibyo zasenye, ibindi dore ngibyo mu myobo, ibintu bataye ibiteni, ibintu byibanze tuye bananiwe kwikorera. Ndebe babitaye n'ibintu, batwaye ibintu by'inuza. Iyi ni jumeri y'imbunda nayo bayitaye ngiyi. Dore ibivera ni byinshi, wagira ni inkambi ya Burengo, pe, zari nyinshi, bimwe biteye ubwoba. Bari ingegera, dore uko bari babayeho, wagira bari abashumba, ahubwo ndakatora mama. Ni hatari, ariko ndabona Imana iragenda irabikora. Zari imihigiti, zari zitunzwe n'ibiryo by'abaturage. Dore aya ngayo ni amateke, aya ni amateke mubona, ni ibijumba by'abaturage zarabimaze. Ibi byose nibyo ni iby'abaturage nyine zasagataga. Ibyo byose nuko nguko Imana iragenda irabikora. Kitu nitafuta kukonesha njoi pale hapa kumwisho ya hii video, unaona gisi balichimba mabiazi ya batu, manake pale kwenye biko ilikuwa ni mshamba malegrene kumulima. Balichimba biazi ya batu yote na ya kukomala na yenye haikomale. Unaona gisi bameharibu shamba mzima. Donc bamekuwa en difficulté, hata na chakula kupata imekuwa shida. Sasa bamefieka shamba ya batu na kuharibisha biazi yote. Na bameenda na umeona bameacha nini, bima biazi yote bameharibisha shamba na bameenda. So unaona kama batu ni uharibifu, bako na haribisha na shamba. Manake kupita ni kuharibu kila kitu. Kuona kitu kia mzuri ni kuiba, kupita mshamba ni kuharibu kila kitu. Vraiment ni hatari. Ndugu yangu, pesa imekamatwa 6.8 millions de dollars. Hii franga imekamatiwa, imetoka Congo mu avion, bana ikamata mu niveau ya Liban. Kule Liban kule kubalibane. Balibane, unaona balibane benye banatumika mabutike, mabitu gani Kinshasa. Sasa wakati balikuwa Kinshasa, bali deklare hizi pesa ku aeroporo ya Kinshasa, petetre ku banki, bali deklare $200,000 tu asenjonye biko naenda nayo. Kumbe kwa ile $200,000 pesa biko ndio nabeba pesa mingi. Bana deklare pesa kidogo, Kinshasa banawapatia madokima, parce que njonye balionesha senjonye banaenda, njonye biko nayo banaenda nayo, ifo ba ideklare bawe na dokima kama ni pesa yenye iko officiel. Wakati sasa balienda banafika kule ku aeroporo, bana bakamata na franga, discussion inaanza ti
kule bakafa déclaration ya DP kama 5 millions. Après les déclarations, sasa bakafuye, wakati bato ya sécurité balifuye, bana bakuta pesa ziko mingi 6.8 millions de dollars. Donc ile 6.8 millions de dollars njo banaifunga na banafunga wale balibane kule kwa Liban. Njo banatuma habari huko Kinshasa. Kinshasa wanasema sie bale batu balimfanya nini? Bamedeklare $200,000 tu, atukuyua kama bako na franga ya mingi yapata pale. Donc selo information inatembea kama hii franga hii ancien gouvernement kuko mutu mwa mwenye alibapatia aba balibane kwa kuwa boba napitisha mafranga paske bako na mabutike, bako na maonije, bako na vitu gani bya mingi tuseme mabutike kubwa ma supermarché kubwa mkinshasa. Njo sasa kupitia bale njo hii ancien gouvernement bako na tosha pesa yabo, donc iliomba baipatia aba balibane baipitishe vile komsa bangeenda kutana juu bazirekipere. Parce que mulisha sikia hii system yenye napita hapa. Nani ancien president mwenye alikuwa Bukavu anatoka tu ghafla huku FRDC inapiga avion inaanguka, kisha yeye deja alishafika Afrique du Sud. Donc hatujue kama ni kitu gani kinyi kiko napita hapa, parce que consultation hayamaliza mais anachomoka tu ghafla anaenda. Unaona, tunachunga information, wakati itafika tutaiona, lakini ingia muma grupe ya WhatsApp, enda muma site ya information, utaona franga za pata zenye zimekamatiwa zenyewe zimetoka Kinshasa. Ndugu yangu, nataka ufate ka video aka kadogo usikie. Napenda ufate usikie binye huyu mama iko naambia watu wa M23. Gouvernement yenye iko banasema ndio makazi haziko. Sasa banasema mbele ya kupata kazi inaomba waende mformation. Sasa ndiye mimi napenda nipate kazi. Sipendi enda mformation. Napata kazi namna gani? Sasa, na nimalishaje information bwana kia waonaka? Kama mnaenda kupeleka watu na kwase kubwa, kama mheshimiwa. Tunazipenda sisi tunapitia kuingia. Na sasa mnashikaza. Bali mnaenda za information, mnasaidia kwanza, mnawaona tunawaona hapo, tunaona kitu wanapendeza, tukisema wanapenda tunataka kwa wengi sana. Mimi nawaza unasikia venye huyu mama iko nasema. Donc kitu kenye kinanitushe mpaka nitie aka ka video na YouTube apende nitumikishe video ya watu. Usikia nikwambie. Huyu mama anasema hivi kwa mwisho. Karibu ya mwisho anasema hivi. Mwe munasema kama muko natafuta batu bakwenda kufanya formation ya kisoda. Lakini benye mulishaka beba depi mbele, benye mulibebaka mbele mpaka sasa habayarudiaka na hatujue bako wapi. Kwa nini hamwezi kwa kurudisha bale benyewe baliendaka kuformation benye munabebaka hapa kila siku? Bakuye kwa tubaone gisi balisha fanana kama balisha kwa basoda wala biko je. Kwa msa bengine njo bapate courage ya kuingia kwa hii tuseme ya kukua recruiter na kwenda kwa hii afere yenu ya kisoda. Ulisikia jibu pale? Hakuna jibu. Hakuna jibu. Unaona kama usifikirie mtu kumaisha juu biko nakupigia mikono na bana kupigia mikono bana kuchekea unawazia bana kupenda. Haiko njo upendo. Unaona batu biko nyo na force batu bana fikiria kama juu batu biko nakuwa na mkuye ku mitingi bana kuye mpige mikono bana piga mikono bana wazia kama njo upendo wenyewe batu bana bapenda. Sino hakuna upendo pale. Sino bako nyo na force batu. Hakuna upendo biko nyo na force batu kuwaua batu usiku na mchana. Ile yote kwenda na waua batu vile usiku na mchana ni kuonesha kama batu abapende
kutii sheria zabo, zile sheria za kijinga, sheria za kirebele. Sasa yeye anatafuta kukuambia kitu we haupende, iko oblige tu akuue. Unaona? Nakosa kama u kiongozi wabo, ye nanga iko naona wala haone. Donc iko pale ukiangalia madiscours zake iko nakwambia onjo vile batu biko natungoya Kongo mzima inasema si enjo benyewe tunaenda kugombola inchi banatupenda sana bapende Kisekedi. Bongo ya kitoto. Kongomani gani mwenye na akili mwenye anataka kwenda kupenda rebele wa Rwanda? Ingekuwa hata ba rebele Kongole ingekuwa bie. Ba Rwande njo benye tu Kongole ye ule anasema sema tunabapenda mukuye. Vraiment hii mauaji yenye kunapita nanga. Mungu aishivyo, Mungu wa mbinguni. Na waza italipiwaka tu siku moja. Ndugu zangu, kuko video moya yenye kuna sirikile Bukavu, paske Bukavu balikamata bajene ba mingi, bakababeba mukishambre, bali bafungia mukishambre kimoa hivi. Mwakile kishambre kenye bali bafungia, bale basoda benye balibeba bale bajene, bameanza bamebafilme, bameambia kila mmoja akuwe nasema jina yake na atume message kwabo. Yasema si yakufa ni kingali mzima. Donc objectif ya batu inakuwa ni kulomba pesa. Paske banambia kila mtu atume message kwabo kama angali mzima, habakumuua, kisha ile familia yabo ikuye kubatafuta. Manake pale inakuwa sasa donc kope ya kuanza kulipisha batu ma $500, ma $400. Mwa hii situation yenye batu biko amo ya impossibilité na shida, pesa haiko donc pesa haisirikile mwingine, mais bo deja bananza kukamata batu ovyo, kubafungia mu manyumba, kuba intimider ko tutabaua batu, baanze kuwa nalipa mafranga ma $500 ma $600. Nakosa kama ni vitu gani? Unajua kama tulishasema mu video nyingine, Banyarwanda mbele baende batafanya kila kitu. Basoda ya Rwanda mbele baende batafanya kila kitu. Na munakumbuka message ya nani ya ancien ambassadeur ule bwana banamuita Jean-Marie Ndagijimana, alisema muwe makini sana. Basoda ya Rwanda ava batoke Kongo, bataacha banaiba grave, bataacha banauana ovyo, mauaji yenye itakuwa cible na kila kitu kia maana kenye bo bataona, bataiba. Na kila mtu atapenda ava atoke akuwe naenda na dolari, paske bo banaiwa kama Kongo egale dolari. Njo bataiba sana. Donc batatengeneza ma mekanisme za mingi, ma systeme za mingi za kuterorize batu na kuransone batu, juu kila soda anapenda apate pesa zenye ataenda nazo, atarudia nazo Rwanda, dolari, paske bo banaya kama dolari anatokea njo Kongo ole ya Etats-Unis d'Amerique. Sasa njo hii systeme yenye tumeona Bukavu, banaenda kubafungia bale batu mushambre na kuanza kubambia mtume ma message. Video ile iko na sirikile mu groupe ya WhatsApp, munaweza kuifata, mutaona. Vraiment ni susi. Unajua ule bwana ye ancien ambassadeur wa Rwanda alisema vitu ya mingi. Alisema Kagame hapende kutoka ndani ya Kongo juu ya raison économique, parce que Rwanda ekonomi yabo imekuwa stable kupitia richesse ya Kongo nye biko naiba. Donc ule bwana amesema, nilibambia kama ni interview yenye napita ku Africa Network TV. Njo ancien ambassadeur wa Rwanda mu Kongo iko na ancien ambassadeur wa Rwanda mu France iko nasema ule bwana banamuita Jean-Marie Ndagijimana. Njo iko nasema kama ataprovoke ingine tu kitu yenyewe selo ye ataona kama itaweza kusaidia kwa ile system yake ya kufanya pillage ya kuendelea kuiba. Na kama atashindwa, paske ba Amerike kama batafanya mekanisme moja hivi ya controle, bitashindikana. Donc batafanya pillage systematique ava baende. Njo ancien ambassadeur wa Rwanda mu France alisema, ye bwana Jean-Marie Ndagijimana alikuwa kunaongea na mpaka saa hii mkienda kwa ile Africa TV Network mutaona interview yake, mutasikia, paske ni Munyarwanda, banajuana. Kagame ni shefu wake. Basi njo vile ule bwana alisema kama batu bakwe makini sana na gouvernement ya Kongo iko makini sana. Na ule ancien ambassadeur alisema kama vraiment kitu kenye Kongo itaweza kulomba sana kwa Etats-Unis ni surveillance. Na habari ya surveillance tulisha isikia itakuwa. Donc bata surveiller ma frontiere vibaya sana, vibaya muno. Na ile njo kitu kenyewe kitatusaidia, paske pia kutakuwa exchange ya information
Donc renseignement parce que ba américain njobe bo njobe nye renseignement yote bo njobe nye renseignement, hakuna kitu kitapita kenye bo habajue, bako na masateliti, bako na kila kitu. Basi ndugu yangu, usisahabu kwenda ku description utafute Congo News CD juu ujiunge pale. Kama hii channel yetu itakuwa kuanguka, tusikose fasi kwenye tutakuwa tuko napata nini, tuko napata information tutaipatia pa. Basi Kenya moto bado inaendelea kuwaka. Kenya moto inaendelea kuwaka, population inachange idee, inasema cette fois-ci Ruto must go. Maana yake bo kwa sasa hivi banaanza vita ya kufukuza president mwenye iko. Maana yake moto inawaka, batu bado banaendelea kufa na banasema habata lashe paka president Ruto atoke kupuvare njo bataacha. Sasa moto bado inaendelea kuwaka nini Kenya. Donc hatuwe gisi vitu vitakuwa, ifo pia tombe Kenya paske bandugu yetu ba mingi pia biko kulona. Situation iko mubaya Kenya kwa hii masiku. Butiki haifunguliwe, piage systematike imepita, kulunguza manyumba, batu pia bamekufa bingi, ba blesse bamefika hata ma 2000, manake vitu viko fo.